Danas se nalazimo na Dunavu, u posjeti prijateljima iz Kladova. Na ovom terenu se nekada proizvodio nadaleko poznati kladovski kavijar, koji se služi u luksuznim restoranima širom Europe. Uživajte u ovim prelepim kadrovima terena Airsoft tima Dunavski puk Kladovo. Pao jedan. Levo je. Približi se Simo, dvojica pali. Pero.
Pazi klizavo. Da, nemam čizme. Moram brzo će stignu.
Ima nekog. Ne smiješ ti moraš pištoljem. Da. Evo ga dole. Ujeben. Evo ga, lesi ga drveta. Skino se gleda. Skino se gleda. A? Ja. Hit, hit! Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i zapratite kanal. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!